Me wanna. Enti one fire with dear ame ya Oh, ya dear, oh, some uncle ya mamma cry, Nessa, me ya, young pony, Miss Wagum Muffy. Until your medicine is trainee packer, and I know. Ebia na for crime be so gumeni mu asibe me nyanko pan me som no ono so be die di se wo kra na bia wadwene for kwam ndi sa ono so anim guase no ana me boa ye nyina yete ya no we all know the nanaya we are talking about every 2 minutes or 3 seconds or 3 video wa bedru kumase and of frame me manfa na me ka say nanaya me ma wo hu nkra na don't you think say wa twe na video say ebutia for ma bedru kumase frame Vanessa 100%. 100. for baba ye. So what makes you think I'm the one at fault here? Ebusiana watch the ebra funny face wa trendy ye pa ni nyina ene ne tebia asesa wasan ko ne tebia dada na ne enim no ankane a ede ne copy of psychiatric hospital oba ya na nke nyina eni age se ne ho atono no obi nim ne esi amata funny face asan akotebia nim bi ma se dia se ano akoye den a chense na ankane no etie no kra Treta hodro out the ababonte Emma medical and then say or traces will be cool life and a canon or canon will be a ne bay mame edi and obo Vanessa nina why videos edi a mom no be or say obekanibia or no a bit different butch for boots a fake children presidents cry any free so any and someone would funny face ababekani video would why never wa want to ababekasa afani ekoso one as a funny face a come no Vanessa in as you say Vanessa oba onena na awo ela and bella ebribia obeka no bi so obey empese obehu ne ma na bi kura so se enunti ena nam so mo adwendwen ho a e dia kwakọ sa ase bi animu ebiem enya Vanessa nkwa ena ba bekasa papa so e ba bekasa enim se na ebrebi esi ni video ni ba bonte ne nsem papa ne ba bonte bekasa na nanom funny face no akasa na no atra ono papa no ene Vanessa no ene Vanessa mame enunti omra no be patch so ma be patch wa na nanom ene no obi kasa asam na papa ne kan ebrebi etwem no eno na funny face ti be san ba ya mafo de mo setting se papa no say papa ebrebi etwem asem say ena obekan enunti betime ba say eye no ena ma funny face asan ko tibia fufu imu a wasan ko mu na papa no ababonte ababekasa kase ono de enye ono ena ya funny face o bibia onpo no ane ho chew aha ayetu magie subscribe ma channel we say wonya ya na mi adoma na se ne be ya apo bibia onsa ebetimi akabusu ayanko yenko tie se ne Vanessa papa edina do disem etudwa say no ma ben eye child wisdom obo say child wisdom ye hwan child wisdom eye Vanessa papa eye funny face the former father-in-law ai Daddy yanka ni say you Daddy Ghana for se me bisa wasem bi o Ghana for achechira asem e de ahyema no obaya santo asem me bisa o Daddy enkofo se omuhu se funny face aye wo bone e na ama se situation asa de chie bia na eniema oyi o misbehave so me person me use word be or misbehave no or acting the answer say ni pa ye and a funny face here na nkofo keka say Daddy why you bone na fache no me do onye me bone ana dia no why me bone ono ana ye ono ana ho bone to ono amfa ne ho nche ono ana ho odeze na onso ono ana busua ene nsama konkro ogu omani muase ana me wo ufre busua ntu ogu obusua fo ni muase omutimete ho ansa na busua na ogu omani muase no moso wo mpayimfo so wo sunsum ne wona mani mebo a no correct nti ono ana ye ne ho ana ono ana ye ne ho ono ana enemy nsama wo kan wo ye Daddy enkofo ka sembi say issue ne ba I think 4 years ago, 5 years ago. Funny face go wo ene Vanessa mami hu fi. Emma obeye interview bi ka se nananom. Emma me ka se nananom. Aha. Nananom aye dey. Se funny face be wa me pa chewa. E bedroom rebi no. Na obeka se ona aye nipa bonini.
like abebu mo nso wo kasa wo wisdom mu ni nyina ye enisuade hu de edikan no na se wontimi nkonkose obi abusua de edikan no woni na wo so na wo na se bi o ma wo nipa na se wontimi anya ni ya yese no nti de oye na ebu abono what is it nti onfa ono ane ho bone nche ono ankasa ansa na wasre na busua sama konkron ne tumi ewo na busua mu ansa na oba na ogo no ho animu ase no ono susa mebo because oba na nye wono a obia no you linked to somebody me tiwe me se me na me nse obia me nsa abro ni nti kwan ofa azugu animu ase no ase nipa animu ase no sa kwana na also fast paper me bona yeah no men ka se me nyankopon ntimatra me de no ache na na bibi me de ma ne dai me nye ne hwe wona mawo ana eja me ba kwa kofa be bi ode ase ana sa kwa akosi metwem ye dwene de me dwene nkola na ba ne wose ebe o mu ba na o mutimi gidi o munya dwene di na ja wisdom medie no minim de obetimi aye we are sure say one fire wudie amfa funny face amma wo shrine yi so oh now you can say shrine oh my main chama for us shrine ya there e wa him fie bia it started from me say Abraham times Mosin ko the Isaac ne ko body afore ya mewa anu amfa na mo afore ne ma na odwan ana Moses so ba be den altar shrine your altar means you have to say something na your konkron bia baby e ho na obo mpaye eno na yese wo telephone e kutawi wo dey say wo dey flow bi but ye na nanom ne di kan sa technology no I say altar means say something to who to your creator me bona na bia wo na hemfie bia gunsa akoside bia na otwa abo na ne oni ne nipa omadi nti amamre na se meka se bia me wono ho adaaji na se ni se ne wono anasem me bona nti wan fire wudie ame ya amamre bi ya odie o se manko ya amamre kra na se ye me ya nyankopon ni mi se wagu me ho fi nti nyame so ne tue ni paka anana wo ebia na ofa kwan bi so agumani mu asebe me nyankopon amesom no ono so bedai di se wo kra na bia wadwene mfa kwan mu nti sa ono so anim guase no anana bo Pachogana for the idea. Mama ye nyina ye mu. Na funny face na. Ye onka ye ho, ye nyina ye mra papa yi. Kwa eja wo ba no. Now sorry. Even papa no cry de wudi na tema e bia e ha no. Ba baba na wa wono na de bia na wo anopa. Ewia wo gu ni ho fi no. E no cry be ma ne ba ne sun bi. Ne ba ne sun a wo su no. Eja no be Philippine na ma ebia so what you say ebema yaudie on say eno na waka wisdom bi wa say empo se onwu ti so san yaudie bitimi ba ni mu a nananum krat mi so ma eye eju da bi o say o emwantiam onyame wa honhom bi o mo ben ya ho we obi a osum nyame a sa mwantia no okay because unexpected ebiwa na bibi besi na watimi asave nipa meboa saa mwantia no sanati nti wiase no de eboa wona no asne sa sew ade nti na wosew ho na benya sei de odua na utwa nti ono ana aye ono ana ho enemy odiaze na nka oba be wontafo abe wotawia na nka eni odiaze suban ni adwena wonyaa na wonyaa no wiase atie nsusue nsusuye wonya ya ne de na apeso ye no eno ho ketua na wokum yes ntafo so no mo otumi meboa tewia so otumi omo nyina so meboa na nti ono an mistakes awaye ni obi an ne bibi ono atena se wo so mistake nti ebo ono an dam ni obi na ye ne bibi de ono an du aye no ni nsusuye wo susuye eno an wokum mebwana de misumisuye de misumiye na no asna misumiye de uko ye odua na oyere ucha
Sanka manko wa kwala na mena nya na ni na tema nka we nyina ma na nya ono so nti na meka sanka ni se mewo ana mebo no kre sana chi na e coincident but bia na nyesa bia na wo se ba na Nyankopon ni monyam dadi what does it si daddy say ya na on internet no so na wo hu bibi sa ya na eye wo den ye ni atra ho sa no man yatra ye started dreadlocks nyina no a dream rave satam na bi ni ha almost ya bodam obi sima ma water spirit ye wodi obi abeka say wo ho na ye hu de wo ye na de wo ne a amanfo na edi omo nsem omo create bibi ma me wana yes nye ne be me ya hire say yes na yes say de misiti no sa na mtie now can be say oba de mtie na mtie ni energy because so wo nye bone a Nyankopon ne ma ho de bone ni ba be ye weight on your shoulders ogo ntem nti me mpe bone na bone ni machi ana bone ni masifo achi what is it because me dem wa ba afare ama Nyankopon wo masifo ana me wo sanity na mi sha so sha pa Entebusi anja wisdom a oye Vanessa papa ono ene de na no gisema na asese ne hu nsem ni sifa no atudwa na nya ono kwa ena akasa Vanessa na akasa oye oba afani face tag oni din ene emafra no emame ella and bella mame no ono so TikTok live no so akasa say ye nyina yete ya no we all know the Nanaya we are talking about every 2 minutes or 3 seconds or 3 video wa bedru Kumasi and of frame me manfa na me ka say Nanaya me ma hu nkra na don't you think say what trifu na video say ebutia for my bedru Kumasi frame Vanessa 100%. 100. for baba yeah. So what makes you think I'm the one at fault here? What makes you think I'm the wicked one here? Because I don't talk, because I don't explain myself. Ama wakani na nyamenya okese no ma wabotre na asemame de eya ne befumo ye wiye ye betete mo ba se nyame ma wakoma ene adwene ya automatically you can endure everything. Yes, yeah, dear, you will always have a solution. Nipa mu adwuma so ede ama. Dear metimi aka no ama. Minim say why you were famu dear. I wish say. Meba. Why you were famu dear. The phone with a SIM card that so I would have called him. Ama. Why you were famu dear. Ama, why you were famu dear. Aso ba ama wu wie ye. Empanyifo ma. Ofili na na opa. Yeah, minim say ma, enyamu na moka Sani, me some of Vanessa can say menkwa I don't know manya ni say ma Sani enyamu na moka ma say be say so Obi, if you are helping somebody now the person is not willing to be helped that Obre I'm serious. I know I'm a wedi udika but edwuma no wie ene Entebusi Vanessa so ensem ono so no dey we to your TikTok live no so my hu se na ensem usi unify Vanessa and our biobododo funny face na dan no be for sini bi no mo ka no a ono akasa ha ne ho ana wo so ono akasa no gba na niba fom na amafo pese bwa no omutimi ekono emwa ema onya ahoto se ne be na ni ba gine mpo wabebwa ga na nyina me hu comment wo we ne sana afi wa subscribe channel we too much we are no emi adoma no se ne be ya upload be a unsa ebetimi aka ko Facebook nso a too much ho so ya like no wa share wo e dia mo me makra